В минувшие выходные в живописном уголке Крыма у подножья Мангуб-Кале в этнокафе «Кирван-Сарай» состоялась встреча односельчан. Здесь собралось около 150 человек, несколько поколений выходцев из деревень Юкары-Каралес, Буюк-Каралес и Ходжа-Салам. Традиционно встречи односельчан в Юкары-Каралезе стали проводить после возвращения крымских татар на родину в конце 90-х годов. Asırlar boyu bu topraklarda bir de bizim baba dedelerimiz, dedelerimizin dedeleri mında millet olup mında asırlarında yaşap geldiler. Biz de onların evlatları, torunları şeyini unutmak gerek değil. Bizlerge ebed bir vakit anane olup kalsın. Gelecek nesillerimiz de illa böyle görüşürler, teşkil etsinler, görüşsünler. Allah'a çok şükürler. Bugün halkımız öz vatanında, öz toprağında, öz тамырларын unutmay. Долгожданная встреча в родных местах – это радостные объятия, беседы, интересные рассказы уроженцев села и живая крымско-татарская музыка. Незабываемые эмоции гостям подарил ансамбль «Сефа». Энвер Асанов – один из старейших уроженцев села Юкары-Каралеза. Ему 92 года. Он помнит, каким было родное село полвека назад. Karşıkaya dedim buna Karşıkaya. Biz oynap yürüdük onların tepesine çıkıp. Koyda iki tane tütnakır var idi. Tütnakır bilesin. Tamak bana papiroz yapar da. İki brigader var idi. Bir tanesine babam, bir tanesine emcem. Uyaktakına uzak, büyük kalizi yakın soyuna babam idi. Spes. Uyaktak koyun başına emcem idi. Yani bu bütün tütüncülük edim bunda. Çok. Bütün tütünle uğraşıydı halk. Cami yerdeydi. Camini başta ettiler, ambar ettiler. Ambardan sonra ambarını almıştırlar başka yer gidi. Kulüp yasadılar, kulüp oldu. Ana işte toplaştılar, eğlence akşam dediler vakti. Beçir öyle şeylerle kulüp oldu. Son minaresini 38 senesi bozdular. Ben kozum o günde durar minareden bozup oturdular. Armatur yerine kurşun tok ekenler vakti. O kurşunlar önce sallan ekin abi de yıkılmaya ekin o minareler. Şimdi o vakti yıktılar onu. Sonra kulüp oldu kaldı. Sonra nemseyirken son bir daha cami ettiler anca. До сих пор в Юкары-Каралезе сохранилось здание старой школы, в которой Энвер Асанов окончил 3 класса. Когда началась война, в ней развернули госпиталь. Недалеко от школы находился и дом Энвербея, откуда всю его семью жестоко выселили 18 мая 1944 года. İki kat evimiz var idi. 8 komtalık. Gittiğinde babam vardı, anam vardı, kardeşim vardı, ben vardı. 4 adam yedik. Ağam armiyadaydı. Воспоминаниями о своем тяжелом детстве поделился уроженец Юкары-Каралеза Сафет Халик. Ему было всего 7 лет, когда он, как и тысячи крымских татар, 18 мая 1944 года лишился родины. 7 yaşım doldurgan edim Karalez'den çıkkanda 18 Mayıs'ta. Biz baxtsız olduk, biz Kostroma oblastında Manturski rayonga düştük, dağqa düştük, anda yaşadık. Bizim Koranda babamız, tatamız, ağamız, onlar dağ geçtiler. Biz yaşlılık ettik, biz barakta oturduk cemaatle beraber. 48 senesi fevral ayında biz Şofizov arkalı, Çağırtı arkalı Özbekistan'a koştuk, anda da yaşadık. Gözünü açkanda, yuxudan gözünü açkanda ay vatanım vatanım derediler. Ay vatanım vatanım deyip istekleri boyundan başlarıydı. Уроженцы сел передают новому поколению, детям, внукам и правнукам добрую традицию собираться в родных местах, чтобы память о каралезцах жила вечно.
Endi meni qarbabam, qardedem ko'ylari. Это tamınımız Qaralezli. Kureshchi Bilal'ın torunu olam. 90 senesinden beri Qaralezga kelemiz. Dua o'qiymiz. Bir ko'yda doğan millet, halk hepsi soydur. Öyle evvelde chet yerlerden de kızlarını almaydılar da. Onun için soy soplarımız toplanıp buna Qaralezde koruşu her yıl toplanamız. Yüreğim ağlay, babam, anam, bitam, qarbabalarım izlerini basıp жүрген kadar olam. Папа мой родом с Qaraleza. Дом его здесь тоже есть еще до сих пор. Вот. Мы приезжаем сюда, стараемся каждый год почтить память. У меня папа очень любил свою родину, он всегда мечтал, еще живя в Узбекистане, он все время говорил: «Benim Qaralezim, Томалак-Кая». Он еще тогда, помню, забирался на этот Томалак-Кая и запел песню. Это было настолько трогательно, ну это вообще просто непередаваемо было. Я детей своих привожу сюда, чтобы знали, где, откуда наши корни. Babam bizni alıp geldi Qaralezge. Babam evin baktık, gördük. Başta olarda aşağıda mağaz, Atopede yaşayıkınlar. Көріші olğanda ender şeyin kaldırıp, kuvana kelemiz, mına toplaşıp, sanki doğmuş, bir kan doğmuşlar bütün adamlar. Долгие годы лишенные родного дома уроженцы села Бережно хранили память о родных местах. Этот трепет сохранился сегодня у их потомков. Встречи односельчан помогают қаралезцам сохранить историю о прошлом, донести любовь к родной земле новому поколению. Qarbabam yuqori Qaralezdan doğmuş, yuqori Qaralezda. И mına her yıl sebep olsa, ko'rishuvlar olsa, kelmege hareket etemiz. Ana bolalarıma, apayma göstermeye, bu dülber yerlerini bizim Qarbaba dedeler yaşayan yerlerini göstermege, bu bizim xırımız, vatanımız soğanı, bunu sevmege, saymaga, bu Qarbabalarımız bizge bergen sevgini o'zim balalarıma buni inkişaf etmesliğim.